Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau mancing di kolam ini teman-teman, mau mancing ikan patin. Ini spotnya teman-teman, ikuti terus. Wow teman-teman, ada sambaran di sana dapat teman-teman, mantap. Mantap. Mananya? Aku udah mangkat angin. Patin. Dapat 1 ekor cuy. Ini hasilnya cuy, patin 1 naik sudah cuy. Mantap. Mantap coy, ada sambaran coy. Oke coy. Dapat pepuyuk teman-teman. Iwak betik. Kita rilis teman-teman betiknya. Mantap. Ya kah? Mantap, ditarik coy. Ditarik. Ngaduan bagaimana? Nah, mantap dapat. Kok puyuhnya? Kenanya? Mantap, sini Wan, ambayakan sini Wan. Mantap guys, pupuyunya. Mana ini? Bukan. Mantap. Pupuyu besar, mancing di kolam. Kita rilis. Mantap, dirilis teman. Begini cara mengait umpan ke kail pancing teman. Mantap teman. Dikasih begitu ya temannya, kasih molor-molor sedikit ya. Mantap, lanjut ya, sambaran teman, sambaran teman-teman. Mantap, ikuti terus video Udin Celuang mancing paten, dapat 1. Mantap teman-teman, dapat lagi. Dapat lagi teman-teman. Di sana. Dirilis lah teman-teman ya. Oke, lanjut. Mantap teman-teman. Ada sambaran lagi. Mantap. Ajar patin teman-teman. Wow, keren. Mantap. Mantap teman-teman, dapat paten teman-teman. Oke. Mana ini harap gam? Nah, sang. Mat. Mantap, Mat. Mantap. Mat. Pacul, Mat. Oke. Mantap teman-teman, dapat paten 1 nih teman-teman. Oke. Sip. Ikuti terus Udin Celuang mancing patin. Kita coba terus teman-teman. Sini di sana dapat nila teman-teman. Tapi dirilis itu teman-teman. Nah, dilepas. Oke, mantap. Lanjut. Lepas teman-teman. Mantap teman-teman, ada sambaran itu teman-teman. Mantap. Oke. Sana dapat betik teman-teman. Betik. Mantap. Dapat teman-teman. Double strike. Ikan pepuyuh babon. Mantap teman-teman, babon pepuyuh itu di sana. Betik atau pepuyuh itu. Ya, kita rilis teman-teman. Mantap. Lanjut. Ada sambaran teman-teman.
teman-teman. Ya, tarikan teman. Wow, mantap. Babon lagi, Bos. Mantap. Kita rilis teman-teman. Rilis. Ya, mantap. Dapat lagi teman saya satu di sana teman-teman. Ikan pepuyuh. Mantap. Lanjut. Udah. Oke teman-teman, kita cuma dapat hasil 2 teman-teman. Mantap. Saksikan terus Udin Seluang mancing paten dapat 2. Mantap. Lanjut.